الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjerimi kepentingan kusi agama Allah Subhanahu wa taala, bakas tetapi kue kutus inin kalabian sin istighfar uga painte taubos insyaallah Subhanahu wa taala sisangam inin masih subatan tebi minsan amban me diki-diki insyaallah. Menjerimi umat Islam in kalabian sin istighfar haji inin faidanan me umat Islam. Kene parman sin Allah Subhanahu wa taala si bakas dan nasihat ku palabinyaan. Penfarman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ikarwe in hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasabbut ku فإن من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من أمة إسلام minsan negi selesai ku sikam pabalik pergi bakas ni ta selesai ku palawainan. Min umat Islam ku itu kita bisi hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya atas tellu farkala inamalan manusia bang inin kaamalan wede bang siyengan dua si Allah Subhanahu wa taala tinaymawi Allah Subhanahu wa taala induan. Yan manusia bang hikkain pagzikir din pag-istighfar din si Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikkain pagzikir nin luune ke iye pahali-hali, luune ke iye palingan-lingan, luune ke iye magtarabaho, luune ke iye malansa-malansa, luune ke iye pahali-hali, luune ke iye palingan-lingan, indella anin masih in pagzikir ni si Allah Subhanahu wa taala, yani pag istighfar ni si Tuhan tabi Rabbul Alamin. Astaghfirullahal azim. Na umat Islam amban hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yuraddu du'a'ahum az-zakiru lillahi katsira wa da'watul mazlum wa da'watul imamil muqsit. Na umat Islam niya pa inni atas tellu parkala bang iye maku dua si Allah Subhanahu wa ta'ala tinayma wi Allah Subhanahu wa ta'ala induane yene sine mula-mulanin pa inni az-zakiru lillahi kathira si Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang puas iya ng bahayang gay daw iya tahala amban panambahayangan ni bang gay makapag-istighfar ya may umat Islam yung telo.
In istighfar inin sunnat mi anbiya, sunnat mi ka rasul-rasulan. Napag sunnat mi ka rasul-rasulan in istighfar inin mi ummat Islam. Subay du isab kite matu kwa imeksihin. Inidaran pag istighfar tabi si Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita magkalagihan sa Tuhan tabi Rabbul Alamin niya paku tabi maku kita rezeki atau kan maku kita pamaham si Allah subhanahu wa ta'ala atau maku kahapan bang hekka in pag istighfar tabi inin umat Islam kaya na si ayat Allah subhanahu wa ta'ala tabassawi ku an sini faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا bang pahikate in pag-istighfarte si Allah subhanahu wa ta'ala inampun kita wa Allah subhanahu wa ta'ala sarata pinaturong tayo Allah subhanahu wa ta'ala in ulan barakat ulan atau akan barakat fi kulli shay wa yumdidkum bi amwalin wa banin sarta inepe inurungan pe kita iyan pangartaw ni Allah subhanahu wa ta'ala dukmi kaanakan nami ummat Islam sine-sine mabaya minya kahapan si bulak dunya subay pahikara in pag-istighfar din sine-sine mabaya pinamura si siya in gawang ridiki subay sa hikara in pag-istighfar din si Allah subhanahu wa ta'ala. Na ummat Islam, si Dambuwa kisa, niya Dambuwa maglaw laki bini. In maglaw laki bini inin, ga niya anak de. Ga siya kaurungan ridiki anak. Usmihan siya pagpatambalan de. Ubus newe de kemon pagpatambalan si hospital, magpatambal ni si guwa, ga duse masi-masi kaurungan anak. Ga siya masi-masi karidjikian anak ko Allah subhanahu wa ta'ala. Buinduangan maglawlaki binimyaan, mabaya siya taga-anak. Sabab bangkew newe, abang hatinin maglawla kebini mag-illa anda mabaya ni kite taga-anak luo ni ki anak dende luo ni kilala basta importantihin mabaya siya taga-anak may umat Islam ubus na edeke mun pagpatambalan si doktor si guwa pagpatambalan ga siya karidjikian Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubos dambu elyo piya si dambu ulama dambu sheikh penaya sheikh ubos ni painne pagpatambalan kami si hospital ubos ni painne pagpatambalan kami si guwa ga do kami painne inin makasuwa anak bukin kami inin painne mabaya painne tag anak busambil ne painne agen magsasa kami painne maglawla kibinihin pagi painne anda kun baya taga anak ine painne hinang kamihin dambu ke guru kami kalasahan pendambu guru mian dambuwa rupa inne kapangurung ko kaam tambal. Kapangurung ko pa inne kaam tambalin, yun pa inne paghikahum bi pag-istighfar bin si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bakas tasabut wa ku dehillo nasihat ku dehillo kalabiyan sin istighfar. Bagi bakas ni tanasihat ku dehillo si kisah sin Hasanul Basri. Uspito na sa kita si dambuwa kisah. Igi mabayay tag-anak yero pa inne pangurung ko kaam pa inne tambalin pendambua syekh mian dambua ulama mian bahikahum bi pa inne in pag-istighfar bin kahaba sangim kahaba ilyo pagubos
Dambu elaw pagtahala ni dambu guru mian, syekh mian, imam mian, magbulanan ni. Na agtuhep iem na dendehin sila lahin. Pendang buat dalam mian, way kau te pain ni ma iem si aku lay. Bukan way mian pain ni dor sa kau pain na si pagdem mulan si aku. Way te pain ni kaangay ni. Elaw inin pain ni iem kau si ako. Napain den demian, o kau pain na dambua elaku kalasahan ko. Kung ito pain ni betteng ko pain ni. Karidjikian kita pain ni anak. Masya Allah. Namagtuy hep kegan ni inlalamyaan. Kegan ni si maglaw laki binimyaan. Sabab pain ni karidjikian ni kita pain ni. Karidjikian ni kita pain ni anak. Pagubos, tinawagan ni magtuy. Indambuwa gurumyaan pain ni ya Sheikh. Alhamdulillah. Busra pa inni ko ito. Good news pa inni si kami maglawla kebini. Pa inni way. Pa inni kamundang pa inni kiyaw tahala amban lumaka. Kamundang kami pa inni tahala amban lumaan. Yene nilew kami si kaubang ine tambal. Pagi ubus na intambal si hospital, tambal si huwa. Tegilan kami painne tahala amban lumak sambil painne kuitu betteng painne andakun ga painne bakas magbekat in pag-istighfar kun si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuitu painne Syekh, alhamdulillah busra painne betteng ne painne in andakun sambil sekaridjikian anak ni umat Islam. Na mi umat Islam in kalabbiyan sin istighfar asal andang kita inin inakahan wa Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ini ayat ko ini hadis binasakwan si la yuraddu du'auhum az-zakiru lillahi katsira gay hatinen sinagga bang kita dengan doa si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene manusia hekka pagzikir ni pag-istighfar ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Tinaymaw Allah subhanahu wa ta'ala induaten. Wa da'watul mazlum. Wa da'watul imamil muqsir. Demikian pa inna ikarwe. Yene siya pa inna bangan duaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene manusia tazalim. Bangsi ingan dua si Allah subhanahu wa ta'ala tayma ikatalunin pa inne yene siya pa inne imam adil bangsi ingan dua si Allah subhanahu wa ta'ala tinayma pa inne Allah subhanahu wa ta'ala. Na may umat Islam saphap pe isab kite magbisara tu si bulak dunya ga'niya kapag doan tebi pahala. Mas labi pe afdal yene daran pagzikir tabi si Allah subhanahu wa ta'ala yene pag-istighfar tabi si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Musa, si Adam alaihi salam may umat Islam. Si waktu iye in Adam alaihi salam si waktu iye makasuwa duse dalam surga. Yene takakan wene inbuwa kayu hinduangan seduk si Hawa apapu tabi Adam duk Hawa. Si waktu takakan wene inbuwa kayu ine in bisara sin Adam alaihi salam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. May umat Islam, apabila na kita mag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala niat in pag-istighfar ten pagtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala yan hatinen ilanu anwe enu in pangaten nun amban ke mun jingki duk amban ke mun selos duk amban ke mun fitna
duk ilanuan di sabwenu indala duk tangan kemun kaul pi ilmu ilanuan wenu apabila kewatinen mag-istighfar na si Allah subhanahu wa ta'ala. In ako ta'adan rabbana zalamna anfusana, sabab siya ili makahinan seduse dalam surga, wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka siya keampunan si Allah subhanahu wa ta'ala may umat Islam. Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal andang na iye inampun paradusihan nen dehelu rambuli sumagawa masi-masi in pag-istighfar nen si Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang buwa majlis mag-istighfar rin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi na 70 marra. Sidang buwa riwayat 100 marra. Ubus kita may umat Islam walaupun min isa dua telu gay kita bisa makapag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala. Dumay na sadya may kita mag-istighfar bang kita puas ng bahayang lay. Luon na kita pahali-hali, luon na kita palingan-lingan, subay in zikir ten i dela tendaran istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala. Si dambua Imam Ahmad Ahlus Sunnah, Imam Ahmad dambua ilew musafir iye palingan ni Imam Ahmad. Pagubos tuli iya si dambua pagi makalanggal iya masjid, tuli iya si masjid. Pag tekkain harisin masjid pa inni gay kyaw pa inni makajari pa inni tulito. Pagguwa ni pinagguwa Imam Ahmad. Pag pinagguwa Imam Ahmad, pagguwa iye amban masjid, la iye palhali si gawang masjid. Ubus inamahan ni sa bewe tunggu masjid miyaan pa inni subay kyo ni sa pain ni tahala pain ni bitugay kyo pain ni makajari pain ni tulito. Gaya jinari rabtulilay de masjid dugga do sa iya jinari lai sigawang masjid. Naman jadi pinatahala ya billahi amban masjid miyaan tapi ya si dambua tinda-tinda sa amiyanya dambua lilalai maghihinang. Ubus paglay si dambu alalamian ulali Imam Ahmad Ibn Hanbal, so ga iya mag-aka wa iya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ga iya mag-aka pag Imam Ahmad Ibn Hanbal tawadu iya humble iya manamal gay iya mag-ako na pain na Imam Ibn Ahmad. Ubus niya dambu alalamian kahaba magtarabaho ina hinangnen mag-istighfar si Allah subhanahu astagfirullah subhanallah astagfirullah subhan ini hadjain binatbatnin ini subhanallah astagfirullah ga niya saddi nawus dinila we Imam Ahmad niyaan pa inne sumiyan pekyaw pa inne yun pa inne magzikir sa iyan kahawa kyaw maghinang ningko palingan pahali magtarabaho ngeddo iya pa inna in pag-istighfar nun pagzikir nun si Allah subhanahu wa ta'ala. Pa inna in pagzikir ko pa inna inin si Allah subhanahu wa ta'ala magtahunan ni. Pagubos pa inna si waktu kayo pa inna magzikir mag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala. Ine pa inna tananam we'nu bang kayo pa inna ngandwa. Sambung lalamian pa inne bangku pa inne ngan dua ma da'utullah illa iyyahu illa talaban wahida. Bangku pa inne maku si Allah subhanahu wa ta'ala tayma sadya pa inne wa Allah subhanahu wa ta'ala tapangurong pa inne ako. Dambua adu pa inne ga pa inne kapangurong akuhin. Si waktu ko pa inne magzikir, mag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala, ina pa inne pa ko si Allah subhanahu wa ta'ala kapangurong ako. Dambua do pa inne, ga pa inne kapangurong akuhin sa.
Painne sine painne mabaya ku painne magkite painne du Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini painne Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Musambung nen painne Busra. Busra painne good news painne si ku itu. Ku itu painne tinaima anawi Allah subhanahu wa ta'ala indua anun aku ne painne inin Imam Ahmad ibn Hanbal. Masya Allah. Na sababan sin pagzikir, sababan sin pag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala tuan mi'dayang, bang kita iyan makune dua si Allah subhanahu wa ta'ala yana dua ikhlas dua agay magsulay-sulay, bang paikatain pag-istighfar tintinay mawi Allah subhanahu wa ta'ala induatin. Di mana mi umat Islam hajj kalabian sin istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yang tamassak halisan sinimian man lazama al-istighfar ja'ala Allah min kulli dhiqin makhraja. Sine-sine pa innedaran in pag-istighfar nin si Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja. Pinaniya pa innawi Allah ta'ala in kemon masigpitin inrungan sa painne kahapan, inrungan kasanyangan, wa min kulli hammin faraja, idukemon painne amban kasusihan nui inrungan ikaw kasanyangan, wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa razaqahu min haythu la yahtasib, sarata painne niya inrungan pe kita iyan rijiki wa Allah subhanahu wa ta'ala rijiki gay taine gay taangan-angan wa ito. May umat Islam da palipas tabi in pag-istighfartan bin si Allah subhanahu wa ta'ala. Luo na kita bisong tuli, luo na kita bi ngape, luo na kita bi palengan-lengan, da pagbekat tabi in pag-istighfartan bin si Allah subhanahu wa ta'ala, da sadya sab kita bi mag-istighfar bang dalam toilet atau akan dalam hammam, dasab kita mag-istighfar. So bang puas ni rubillahi, luo kita palengan-lengan atau akan pahali-hali atau akan pabakbak masing-masing subayin pagzikir bin astagfirullah atau akan subhanallah atau akan la ilaha illallah. May umat Islam hajj inin kalabian sin istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala bangusal tabi in astagfirullah inin ko initellu parkala tinayma Allah subhanahu wa ta'ala az-zakiru lillahi kathira wa da'watul mazlum wa da'watul imamil muqsid insyaallah subhanahu wa ta'ala bang pahikatabi in pag-istighfar tabi si Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing kita biyan ngasuwa kahapan insyaallah subhanahu wa ta'ala maid ko si kaam iini ko alembangi insyaallah subhanahu wa ta'ala masih peinin continue tabi in kalagbian sin istighfar sidang bula ilaw insyaallah maid ko si kaam sila palpad kilalahan tabi atawakan lapal tahiyahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.